abantu benshi imitwe yabo yuzuyemo amazi kubera yajeyo agiye guhiga imbaraga ze. Imbaraga zihugiye mu gutwi wamengana ingoma zo mu gishora ziriyo kandi ari kandi nta kundi kuntu bagukuramo imbaraga ze. Bagira ati garama gutya bakazana ijerekane cyangwa ibakure y'amazi bakarongera mu gutwi, noneho gutwi kwamara kuzura imbaraga zigasesekana nayo basuka burakiza. None no munsi abagore imisaya yabyimbye ku bagabo mwe nabo bagiye bavuye ngo basanze batahinduye amashuka cyabo gufite reha kwishima. Amen, haleluya, Imana ishimwe cyane. Ntamu abantu usanga atagikora mu minwa abandi ngo bafise mikorobi. Aho za desinfecta ziziye abantu basigaye badazinfecta niyo bagiye kuramutsa abanyina babo ngo baracafuye. Ukiri kuravotagira ryabere ryiwe kutambanza kumubaza ngo banzo ryoze dushe ko yaguhekeye mu mugongo wiwe. Uza gahinda abavyeyi bagira iyo avize ivyaga hagira umwana atibuka akababaro ka nyina n'umuroho yamuruhiye ko aho kumutera iteka ngo amushire mu bandi akamusuzugura.